Yes, reka nanone ngwikaze wowe inshuti y'akadasohoka yacu ya Real Media TV, wowe udahuma gukurikira ibiganiro byacu kuri Real Media TV, wowe wakanze kuri subscribe, reka ngushimire cyane, nkamwifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma ikiba gisigaye no kugira ngo sharing ibiganiro byacu bigere no kuri bagenzi bawe bose bikundira amakuru y'imikino, bajye bagenda bagirwaho n'ano makuru y'imikino. Of course hano tuba twigira amakuru y'imikino ntawe dukomeretsa, kandi nanone tuvuga amakuru koko ya nyayo ari kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko hakurya y'imbibi za Afrika cyangwa hakurya ku mugabane w'Iburayi. Of course gusa ariko na rimwe na rimwe tugenda tugaruka no mu makuru ari kugenda avugwa iwacu mu Rwanda. Hanyuma ubu utarakana kuri subscribe, reka ngushishikarize kubakana kuri subscribe, hanyuma tujye twamaze twibande n'ibiganiro byacu, hanyuma tunongere n'umuryango mugari of course wa Real Media TV, hanyuma ujye ugerwaho nawe n'ano makuru abagiye atandukanye. Hanyuma reka nkomeze nkwibwire, nitwa Sam Kayiranga nk'ibisanzwe, magiye kugira ngo kugizaho amakuru menshi bari kugenda trending hano mu binyamakuru byinshi byo ku mugabane wawe, cyane mu makipe yanyu. Of course ngiye kugaruka ku makipe yanyu ari kugenda avugwa mu transfer zigiye zishyushye cyane. Reka nkwibuza ko tuburi ibyumweru 8 kugira ngo tugere mu kwezi kwa mbere kugira ngo transfer zanatangira. Amakipe menshi ari ku mugabane wawe yongeremo zimwe mbaraga muri iyi transfer y'ukwezi kwa mbere. Hanyuma ni nkuru ndagenda ngaruka zigiye zitandukanye, kuwitwa Vini Junior, uwitwa Erling Brot Halland, uwitwa Scott Mctominay, ndetse n'umusore twa Kevin Phillips. Ayo ni amatransfer arimo agenda avugwa cyane, nubwo tutaragira mu gihe cya transfer of course, ariko amakipe baratangiye kuganiriza abakinnyi kugira ngo arebe ko bazayajoininga mu minsi iri imbere, cyane mu kwezi kwa mbere. Hanyuma reka mbere mu ikipe ya FC Barcelona, ikinyamakuru Team Stock kirimo kiravuga ko uwitwa Scott Mctominay, uyu mediateur w'ikipe ya Napoli, waje kuba aba umukinnyi wa season nyuma y'ikipe ya Napoli yakagana igikombe cya shampiyona. Uyu mugabo w'imyaka 28 yavuga ko ikipe ya FC Barcelona yamushyize ku rutonde rw'abakinnyi batatu ngenerwaho izashaka muri sama itaha. Bamwe abakinnyi batatu FC Barcelona izashaka uwitwa Scott Mctominay arurangaje imbere y'urutonde. Gusa uno mukinyi Scott Mctominay ntago ari ikipe FC Barcelona imushaka yonyine, kuko ari ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse na Newcastle zirimo ziramugira amajana nazo zashaka kuba azamutwara. Ikinyamakuru Team Sport kiravuga ko uyi move y'uwitwa Scott Mctominay yo mu kwezi kwa mbere yo itazakunda, ntabwo izakunda, kubera ko iyi kipe ya Napoli yizeye ko uyu musore irimo genderaho batagomba kumurekura. Ubwo birumvikana ko uwitwa Mctominay kuva yava mu ikipe ya Manchester United ni umwe mu bakinnyi ngenderwa mu ikipe ya Napoli, by'umwihariko yabigaragaje la season ubwo yabaga n'umukinnyi w'umwaka wa Serie A banatwara igikombe cya shampiyona. Magingo yanga yitwa Scott Mctominay mu mikino 8 amaze gukina muri no season amaze gutsindamo ibitego 3 kandi ari umediateur. So byumvikana ko n'umukinnyi mwiza, nyuma lifting ikipe ya Manchester United arimo aragira umwaka mwiza, cyangwa arimo aragira kariyeri nziza cyane mu ikipe ya Napoli. So byumvikana ko ikipe ya FC Barcelona ndetse na Tottenham Hotspur cyo kimwe na Newcastle zikomeje kuba zamukurikirana muri samitazi kareba ko zamwegukana, kuko mu kwezi kwa mbere byo ntago bifite imbaraga cyane bigendanye n'ikipe ya Napoli ko imwifuza kugira ngo bayifasha muri ino run y'igikombe cya shampiyona nanone mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hanyuma munyemitenekereza mu kinyamakuru Sport cyaje ko cyandika ko ikipe ya Madrid rwose irimo irakurikirana bya hafi rutaza mu ikipe ya Manchester City Erling Brot Halland. Nkuko ikinyamakuru Sport cyavuze ngo yitwa Los Blancos cyangwa ikipe ya Real Madrid irimo irashaka rutayizamu imyaka 25 w'umunyanorvege, akaba ari kuri liste nawe rwose y'abantu bagomba kujoininga ikipe ya Real Madrid mu gihe cyaba cyose. Witwa Vini Junior yaba refutinze ikipe ya Real Madrid. Nubwo byagiye bivugwa ko ikipe ya Real Madrid yagiye ishaka Halland, ariko bikanga. Yewe Halland akaza no kuba yakongera n'amasezerano mu ikipe ya Manchester City y'imyaka 9 n'igice. Ubwo contract izamugeza muri 2034.
nyuma y'aho isinye bivugwa ko rwose Erling Haaland ndetse na staff yiwe cyangwa bamwe mu bamukurikirana cyangwa bamwe mu barebera inyungu batigeze bafungira amarembo ikipe ya Real Madrid. Ibiganiro byaje kuba bikomeza ntago bigeze bafunga amarembo yo kuba baganira n'abantu b'i Bernabeu. Uyu munyanorvege rero biravuga ko rwose mu gihe cyose witwa Vini yaba asohotse mu ikipe ya Real Madrid agomba kwita joining ikipe ya Real Madrid, hanyuma akaba yafatanya n'uwitwa rutahizamu Kylian Mbappe mu gushakira ibitego ikipe ya Real Madrid. Ubwo uko byagenda kose ikipe ya Real Madrid igomba kugura contract y'uyu musore Erling Haaland mu ikipe ya Manchester City kuko ifite amasezerano kandi igihe kirekire cyane, imyaka yose igera ku 9. Hanyuma munyemere niterekeza mu kinyamakuru Gazzetta dello Sport cyandikirwa mu gihugu cy'Ubutaliyani kirimo cyatangaza ko uwitwa Maino, uyu musore w'imyaka 20 ukina ikipe ya Manchester United, ikipe ya Napoli nayo irimo iramukurikirana cyane ngo rebe ko yakongera imbaraga mu kibuga hagati hayo, cyane mu minsi iri imbere bwo hazaba ari ku gikombe cya Afrika. Mu gikombe cya Afrika uwitwa Frank Anguissa utazaba uhari, of course ikipe ya Napoli za mu misinga. So Napoli rero irashaka kuntu yazana uwitwa Maino hakaba yafasha cyane ko we azaba ahari, kandi nanone akaba ari umusore gushaka umwanya cyane ku ikipe ya Manchester United atarabona umwanya uhagije wo kuba yakina. So uwitwa Maino muri no sama n'ubundi yaje kubashakishwa n'ikipe ya Napoli ariko biza kuba byanga. So rero Napoli irashaka ko yagerageza nanone mu kwezi kwa mbere ikareba ko yamusinyisha uno musore, gusa abi Manchester bo ntago babikozwa kuko barashaka kubagumana uno musore i Old Trafford. Niyo mpamvu bari gushakisha uburyo bwose bwatuma bakomeza ino deal ibakananiza ikipe ya Napoli kugira ngo itajyana n'umusore wabo Maino. Hanyuma munyemerere mite nekeza ku munyamakuru witwa Franny Plattenberger waje kuba atangaza zimwe mu nkuru mu ikipe ya Manchester United ntirimo rwose. Ikipe ya Manchester United barimo gukurikirana umusore w'imyaka mike cyane, umusore w'imyaka rwose 16 w'umunyaswede ukinira mu ikipe ya AEK, ikipe yo muri Sweden n'ubundi mu cyiciro cya mbere hariya. Uyu musore twa Kevin Phillips ni rutahizamu. Ubu ngubu rwose bivuga ko ikipe ya Manchester United gushaka kuba yamuzana mu kwezi kwa mbere. Uyu musore rwose ukira mu ikipe ya Under 18 y'ikipe y'igihugu ya Sweden kuri miliyoni 3 z'amayero, niyo ikipe ya Manchester United ishaka kuba yakishyura uyu musore kugira ngo ave mu ikipe ya AEK mu gihugu cya Sweden. Hanyuma uyu musore amaze kuba yatsinda ibitego 2 mu mikino 7 muri no season mu ikipe yiwe ya AEK mu shampiyona mu gihugu cya Sweden. So urumva ko ikipe ya Manchester United rwose iri muri fuzo no musore by'umwihariko cyane ariko nanone amakipe yo muri Bundesliga nayo ari bubi uyu musore, bivuga ko rwose bahanganiye uyu musore. Ikadutegereza turebe ikizavamo. Hanyuma uwitwa Fabrizio Romano yavuze ko contract y'uwitwa Bukayo Saka irimo iragenda neza cyane hagati ya Bukayo Saka ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ibiganiro birimo biragenda kuva muri sama ishize, ibiganiro birimo biragenda neza cyane ku ikipe ya Arsenal ndetse n'umusore w'imyaka 24 kuba basinya long term deal cyangwa kontra y'igihe kirekire, nanone bakaba bayivugurura uyu musore akigumira ya Emirates Stadium. So ibiganiro biteganyijwe ko birimo kongera umushahara w'uno musore muri no deal, ariko nanone uyu musore nkibutse ko arimo arinjira mu mezi 18 ya nyuma ya kontra yiwe. Ubwo urumva n'umwaka ndetse n'amezi 6 abura kugira ngo Saka kontra yiwe yanye. So niyo mpamvu ikipe ya Arsenal irimo irashaka uburyo bwose yamwongera amasezerano. Magingo yangaye witwa Bukayo Saka mu mikino 5 amaze gutsinda ibitego 2 mu mikino 5 heruka. So bivika ko umusore kuzikomeye gufasha ikipe ya Arsenal. Ubu ngubu akaba nawe wambaye amband ikipe ya Arsenal kubera ko uwitwa captain Odegaard ari mu mvune. So numwe mu bakapiteni w'ikipe ya Arsenal bivuga ko agomba kuba yakongera rwose amasezerano nta kabuza.
hanyuma andi makuru kugenda avugwa mu makipe agiye atandukanye nuko ikipe ya Tottenham Hotspur ikomeje gushakisha rutahizamu w'ikipe ya FC Porto nk'uko twagiye tubibabwira uyu munya Espagne yitwa Sam Aguilera ikinyamakuru Team Talk cyaje kuba gitangaza. Hanyuma Fabrizio Romano avuga ko ikipe ya Los Angeles FC ikina mu musore Heung-min Son ititeguye rwose kuba yamurekura kugira ngo yerekeze mu ikipe ya AC Milan. Bimwe mu biganiro byagiye bivuga ko ikipe ya AC Milan iri kwifuza rwose n'umusore w'umunya Sassuolo ariko bavuga ko bitazakunda. Witwa Fabrizio Romano avuga ko ikipe ya Los Angeles FC ititeguye kuba yamurekura. Hanyuma ikinyamakuru The Sun cyavuga ko mediateri w'ikipe ya West Ham Lucas Paqueta ashaka kuba yava muri ino kipe akisohokera, ariko nanone uyu musore akambwira ko ikipe ya West Ham imufiteho agaciro cyangwa ikosaba amapaundi miliyoni 60 kuba yasohoka muri ino kipe kugira ngo n'ubundi bamurinde ko hari ikipe yo mu Bwongereza yabimusinyisha, kuko nta kipe yo mu Bwongereza apfa gutanga miliyoni 60 z'ipaundi kuri Lucas Paqueta uyu musore w'umunya Brazil. So amakipe menshi rero kugenda amushaka cyane cyane nka Aston Villa ndetse n'ikipe ya Flamengo yo mu gihugu iwabo hariya muri Brazil. Reka rero ngushimire cyane wakomeje kumurikira hano kuri Media TV. Reka ngushimire cyane wowe kaza kusubscribe abantu kuzikandaho kandi subscribe kugira dukomeze kwibandira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ngushimire nkwifurize ishya n'ihirwe. Ciao ciao, ndabakunda cyane.